Tugetigana na ino ntitoni shiengene ati kamwari ka miaka 16 kuma Nteresia Twanthanjo wa ndini ya Gatunga Tharaka South ni kabonoketwe njarani cia mumuguri kaguretwe ta mukabwa kairi mwana uyu uria ona ni murito naregetie kubirwa kirege karaugia kumenyera ciana Nteresia Marimanti bari akamenyerwo mwankariria agatwika kubua na acoka cukuru uria uragurite mwana uyu na thite na mbere gucuanwa na bwe na uri mwana uyu athireti augite ni nyina mumuciari amuracimithĩtie kugurwa nyina uyu nturutu na thite na mbere kurigirwa kampeni ya polisi Martin Mugambi gatarĩria imwaro wa mĩaka 16 kuma nturani ya Twanthanjo Kathangachini wa dini ya Gatunga urahakurikia kiraci kia binana mbire kugurwa bantu enderea na mathomo make arahatukiaranirie na mwari uyu ni ati igina mumuciari amuracimithirie kugurwa indi gina uyu hakuigwa makuimba araringa riboti ati mwana uyu ikaregire cukuru ndaracimithio kugurwa mamna ndacimithirie kugurwa ndarekia kiraci tinde mwira mbira cukuru ambira gurwa ende athire kuthitanga uga ndageta kuthoma no tie barutha athitanga ona andu thia shopping no tie bandu thira nyugu nkwenda gutethima ndamugo Susan Mwindu anthomithia kinya ndagana kana gakwa anthomithia ndi nako mthigace itere Mheshimiwa Susan Gowa Mwindu arakuthakuthia mwari uyu muciini wake araguritwe ari mwekuru wa bairi arendekana gakaga kari kombire kurwa kiri nyomba cia kuiga ana gituoni kia ngui mwe kareta a Tharaka Child Protection Unit. Anara twana turi in need of care and protection. Twana tatu kwenda special care tukaranga kidogo either tukigamba magamba mao kana kenda tanoboga na bamenyerwa kenda bakamea kuthigwe present kotini ria bakithura bena case na agakwina center twarombire through Plan International children officer na irikia wakwa na ina party ya boys na party ya girls yombe kinyankuria kumea kwamba party ya boys ni abunjira ya issues na tukomea bwa tukalina Plan International tubayomba kuripewa nyankwenda kwera mtu yura guranite arirwa kamenyerete no tugutuka kinyamwe kuru wake ora mukuru amugurire en kana kanintini kamwiranda na agia twana tuthatu na torokire gina mwari uyu hamwe na kunywa nthokia gikirwa mpini na kuingirwa gituoni gia shauri eterete kurugirwa nthitango muthenya gwaru we muthaka uraragurite mwari uyu akiringa kathaka eleze bura urithangitie kana kanina lazima nimbiro ntwarege ira skuru nimbiro kinya gutorokiete ni wankwenda kwira ntu indathurwe giteke ya affirmative action na kumenyera groups yonthe including twana na indaburia kare ndabwira ukakoikia gatima mbaga kura 2027 kabambage na nimbono nene bweguru tikana karekeria kare skitunthe arendi Susan atheretie gucokia mwana uyu cukuru twiraga kathubani kongwa kamegwa karenda kuthi secondary school karenda kuthi polytechnic kakarantu winkai tikwenda gakarankurukia kiumia kimwe ndakera by Saturday Sunday kethurwa kuthwania kabisa through counseling no twatu na officers biye bakaruthira counseling na borana yunda kariria ningwa twekinya chuma agu ke wakwa mwakongwa kanda kuthi polytechnic kanda kuthi high school na borana kambithiraga kwamua bunga gatethia na bukenda kuthi secondary school na kathome ngakaira kenda kuthi polytechnic bakwenda kuthi polytechnic ya the saloon na ya dressing ngagatethia ikagitani waku Susan atariritie abantu twa irofununu mwe no tukathingatia abantu takwenda kuga baba onde antu arume wanaka baba na funusia kwenyangagia twanda bere kaire kana gatakindite miaka 18 gatiena ume bwa kwathurana kana kama mena mtu gati kama menwe so wana mwana yakurira kwiri kwenda kugorwa kwenda kumama nawe angole muthongi anganuka tafadhali ukakinyambuno uya kwingirite nyomba nitoko wata gutiri excuse nwereko ya kugurithia mwana kakugura mwana ke lazima kakumama na mwana lazima gwikana gakaije kana kamtu akari ngiripotera Uru TV kuma Twanthanjo dini ya Gatunga Bito wa Paul Ogwa Kabithe.